May papan iti kapadasa kiti asawak, tinak pay drama. Supervisor ti asawak iti may sa akumpanya. Rugiat ti agsalaysay, idi sikog ko ti umuna nga anak ni. Wano gagayam, intay denggen ti panakay drama, ti pakasaritaan ng patulod ni pagayam Vanji. Hello, Vanji. Ayan mo ka di. Rabiin na. Anyat orasan. Tumangan ti rabi. At daan dito ibalay ti manager ko. At napagsasalitaan mi. May papan iti business. Anya nga oras nga rod ti awid mo. Tarbahon ton siguro. Maturog ka na tan, Vanji. Di na pakadanagan. Agtaksyak ton nga gawid. Sige, maturog kan. Tadapera ramida. Bye. Ay, pinuted na. Anya launay nga ta ti pagsarsaritaan da iti boss na. Pilitak man laang ti maturog. Taamangan no maapektaran ti sikog ko. Gapo iti panagpuy-puyat ko. Ada ka mat? Siyempre. Balay ko dito eh. Di rumbang lang agawid ak. Apay, ik-katemon ti karbang ak asumangpet iti dito apagtangan, Viron? Anya tamok? Amangan no di mon kayat ti agawid dito eh. Tadi mon masinaan ti ukupam ababaim. Nabanogak. Kayat ko tagina na. Diyak kayat ti Mr. Bo. Makapasuran. Talaga ngay parparupanan ti kinaawan patag ko kan kuana. Ramwarak man langan. Kabulan akon di. Ipas ngay kunton ti umuna abungat na. Isungarod ako ng adikag puypuyat. Tamangan man niya pa iti mapasamak iti ubing. Kasano, kanayon ka na maragyan. Italamanin anagawid ka na sapa. Maawatan na ko ma. Ado ti trabaho ti supervisor akas kanyak. Ado dagiti pakakumikumak. Maawatan na ko mama ito, Vanji. Nibos ko. Excuse me ha. Sige, mahan ka lang. Nalpasa kon. Hello, boss? Jeff? Ayan mo ka dito. Ada di pa balay, boss. Agkita ta. Ada ka pa nanta. Ada sarakan ta tao. O sige, boss. Mabit lang rod. Tagpakadak iti asawak. Apay arabrabi ika nga umay, anak. Dituyak amaturog na nang. Apay ngay. Awan manin kadwak iti balay. Iso adituyak nga umyan. Di asawam ngay. Ay, rimor manin Agsarak da ka no itibos na. Taada importante apagsaritaan da. Anya? Anyat pagsaritaan da ngay. May papan ka no iti business na nang. Ay, kanayo nun ama kumikom di asawam. Dandani awan pa yun ti oras na kan ka nga asawa na. Wan nga ron. Ala, di ka aglidliday anak ko. Tani, masikog ka pa'y mal. Sapay kabulanam itan. Rumbang kumanga agragsak ka kanayon. Tapno naragsak tungot ti anak mo. Tanuan niya ka no tirikrik na, iso matirikrik na ang tisikog mo. No agladladingit ka numat. Kasano nga rod na agragsakak na nang. Katkastoy mo ti pakpakita ti asawak. Saan mo latan nga ikaskaso di asawam, anak? Basta day tasikog mo ti panodotam. Adda ka di man yung problema, boss? Mabalin ka di, Jeff. Nung duduat ang agsarsarita, di nakawagan ni ti boss. Birngasan naklatan ni tinagan ko. Anyat parikot, Veron. Ti asawak. Kaya't kung iliw-liwag ti sakit tinakam ko kankwana. Iso pasensya kan ha? No sikat tinalagip kong inawagan. Amok asikat ti makaawat kanya. Apay ni Sir Alvin? Talagang awanan ti patig ko kankwana. At adangik kan na iti importansya ti babae na. Ngam siya ka asawa na. Nagsakit gayam ti maisukat, Jeff. Nagsakit. Ay, atat ti asawa. Ngamdya ka mo. No, apay anaramid natin ang isukat kanya. Ayan na nga ron itan.
Aday je balay. For the first time manen anagawid je balay. Agdandanada nga min iti babae na. Iso aman manong agawid je balay. Veron. Among, Chef. Naggasat ti asawa. Abay ko na. Apay? Kaskan ka tinagbalin nga asawa na. Siguro, very loyal kay ti asawa man na. Nakaapal ti asawa. Kuma, kasmatkan ka tinagbalin nga asawa. Chef. Siguro, saan nakapagladladingitan? Binig siguro a kinaragsak ti mapaspasarap iti danlam no si ka tinagbalin nga asawa. Chef. Isonan, Ma'am Veron. Huston, di kayo kumagsangitan. Apalak langanin ti asawa mi, Chef. Nalaos ti panangapal ko kankwana. Takas ka tinagbalin nga asawa na. Nagawid din, jay anak ta bakay? Wan, kapampanaw na laan. Agyan kumapala dito balay, ha? Aging ka makapagpasngay. Tanay, awan kadkadwa na di balay da. Isumati ko nakankwana. Kunana mat akasarita na pa'y nga umuna di asawa na, noan niya ti maibagana. Katno kas jem, tamakumikum launa ni Jeff iti trabaho na. Wan nga rod. Manipod na i-promote a supervisor iti trabaho na. Kanayon matan nga awan ije balayda. Ay kat nalabit. Aramiden na iti obligasyon na iti trabaho na. Ta isagsaganaan na namin ti iruruaren ti umuna abunga da iti anak ta. Sapay la kumaatakas ta. Ta para iti pamilya at isagsaganaan na. Yeah. Apay matakas ta ti saom. Anya ti ambom? Amangan no addamoten sa baling aramiden jay manugang ta. Si Kamal, agatap ka man ako nakaw. Bisa nasayat kumalang ti panunutam. Madlaw ko ket napudnumat ni Jeff ka ni Van Jay. Ay kat di talaam mo alakay. Adda ngamin na ibaga di anak ta, apanggapwak nga agpanunot iti sa balay. Papanam, Alvin. Sa dino pa'y kuma. Iti trabaho ka. Agawid ka din, Tunmalan. Diyan mo, kompormento. Impromise ko ngamin kinisyaw nga ipasyar ko yung Tunmalan. Oh, si Kangay, kumusta kan? Damag ko. Adda ka no kanayon akakuyog mo alalaki. Ni Jeff Dajay. Ti may sa kadagiti supervisor ti kumpanya. Iso ka din, Veron? Diyan niya. Ti kasukat ko Apay, kayat mo mapasamak ti kasta? Kayat mo ngagsapulak maten iti pangisukatakan ka, Alvin? Saan na problema day ta, Veron? Okay lang. Awan karbangak ngagreklamo. Taore siya. Addan na sa pulak akasukat mo. Iso ano siyak tisi ka? Agsapul ka matan. Tawan mo't laang ti papananti kasto ng estado ta. Alvin, ay ayatan na kadipay. Wano saanan. Talaga ka din awanan ti patikukan ka. Saanan ang masapul at damagampay day ta, Veron. Apay, di mo marik na? Masungbatan day ta sa lutsod mo. Babaan ka dagiti tigtignay ko. Jeff? Oh. Apay pinanawam ti anak tayo ti salad. Nakaturugan. Oh, asino ti katetex mo? Di man, boss ko. Nagadong ipaparamid na kanyak. Day off mo ita. Rumbang lang aginanaka mo ta. Ituro mo ni iso. O nga, Rod. Excuse me, Vanji, ha? Hello, boss? Ay, tibos naman ang tikasarsarita na iti cellphone na. Well, Sigurado, nagbayang naman ang nagsarita. Basta tibos na tikasarita na,
Abutin naman ng ti 4 wenno 3 nga oras. Diyos ko, sapay lak mata nagbiddutak lang iti atap mo. Pakawanin naknogat atapak iti saan apod no. Awan ni Jeff dito idami. Ayan na ata. Bumangon na. Tenak man mga laytidan. Mawawa ka. Apay, ano nga nang pinapasabag? Adda ka sasauna iti cellphone na. Jak agpadlaw. Tadanggak man ti pagsaritaan da. Anya, alas 3 iti parbangon. Ada ka sarsarita na iti cellphone na. Wala na. Adda. Asino ti kasarsarita na? Di na magbukumaa. Tibos na ka no, nanang. Anya? Anya launa yan ay ati pagsarsaritaan da iti bos na? Day tangarod, nanang. Ngamtong galagda magak. Makaungat ti asawak. Kanayon na nga ibaga masapol nga agbalinak kano nga open-minded. Apay nga yakas ta. Manmano lang nga rodan ti oras na kada kayo iti anak mo. Nang rona ta kanayon pa'y amarabyan. Imbis para kumamat kada kayo ti panawan na no kasta a day off na. Ngam saan mo tagtil-tilibabad mat ako nam. Nakita kong tibos na, nanang. Saan laanam na minsanan. Adda itsura na. Kan sexy. Dakkel ti pamatik nga da relasyon da. Ay sana mabalin Kasaritam ti asawam Resultan nyo ti maipapan iti dayta, Vanchi. Saan mabalin ti araramidan na? Itala madanon ka diti balayo, Jeff. Kumusta kan nga ibaraw? Nasayat lata, tatang. Adan anak yo ka ni Vanjay. Apaya, di kay pala mangalay ti papilyo. Di kay pala kasar. Awan pa'y urnong yo aya. Santay nga ita, tatang. Tado pa'y ti pakakumikumak. Inton, umay atawan ton siguro, tatang. Di yo itantantan na itabanag, tanay adan anak yo. Nasaysaya at mutlaang no may simpan ti amin. Tapno agbalin aligal ti panagdenayo kan ni Vanjay. Para manong! Nakatulog ang anak ko. Idagasak man iti pizza ti asawak iti opisina da. Tameriendaan na no madamdama. Paborito na ngamin taginatang ko ang flavor. Excuse me, guard. Mabalin ki ni Jefferson? Ni supervisor? One, sir. Mabit lang, madam. Sorpresaan mi iti anak ko ti asawak. Ita lang amin nga ituludak iti merienda na iti office de. Apay may kayo dito eh. Ha? Apay, inyagan ka iti pizza. Nagpaplasa kami ngamin iti anak ta. Napanunod ko ti mangyad. Agawid kayon. Yawid mo day ta pizza. Bawal ti sangaili dito eh. Alan, agawid kayon, Vanji. Managatap ka lang amin unay, Vanji. Nakitam harod nga damadingar aramidan mi iti boss ko? Si kamot lang ang tiagar aramid iti ba nag-apagatapak, Jeff. Amok, nabayagan nga agat atapak at da relasyon nyo iti boss mo. Nagakikit-kit din ti panagpampanunot mo, Vanji. Sige, makamo ka no anyaman ti atapan. Ita na ang mairwar ko tim impinagkasakit tinagam ko kan ka, Jeff. Mas ikikam iti prioridad ti trabaho ngam ti pamilyam. Napatpatag ti trabaho ngam da kami iti anak mo. Agpanunot ka, mammat. Para mitla ka da kayo ti aramidat. Ngam aglablabas kan. Awanan ti panawon mo kada kami iti anak ta. At ado nga amang ti oras mo iti bus mo. Makaamo ka noon niya ti panunutom, Vanji. Makauma ka. Managatap ka ngamin unay.
Awang pa'y ganas. Agawidak pa'y langit ya balay da papa. Ijayak pa'y langad nad. Ta ma-pressure ak unay kan ka. Ma-pressure ak langaroon din iti trabaho. Ma-pressure ak pa'y kan ka. Awanin. Inak pa'y lagpalamis iti balay da papa. Manaw ni Jeff, Mr. Lonely. Napanag na iti balay dagiti dadakkel na. Kuna na amapanlag palamiis iti sumagmamano nga aldaw. Ngem aging gaita, di pa'y nagsubli diti balay. 5 abulan tinapalabas. Ngem awan mauray mi iti anak ko. Numangted iti abastomi iti anak ko. Idalan na iti bangko. Nasakit. Nadamag kulangan at talagang nga adda relasyon na iti manager na. Awan tinaramidak. Nagsangsangit aklatan. Saanen anatuloy tinatulag akal laysani. Takas niya imatan tinapasamak. Saan apanagpanakkel ngem adda itsurak nang rona idi kaw ubingak. Lumakaya kon. Kapadasak idi kabambanwagak ti paidramak. Gapoy ti kastoya saguday ko. Nakaad-adu ababay pinaglabas iti biyag ko. Irugik ti agistorya iti first wife ko. Bueno, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Angelo. Nagturogam iti rabi Angelo. Sweetheart, relax. Relax taropam. Naturog ka manen iti apartment ti babaim? Kanayon lakas ta ti araramidam Angelo. Sarah, pastragan nagpay. Tagababain ka dagiti karuba. Umay ka man, sweetheart. Di nakmaana iti kasta, Angelo? Maawatan na kumalatan, sweetheart. Nataer to'y asawam. Guwapo. Jak maliklikan dagiti umasidig kanya kababae. Jak lay na mapalin na paayan. Ang mga ibagada bakla. Talaga nga iparparo pa mun kanyak ti kinababaerom. Salbag ka. Sikalat na tinamburuan, Sarah. Sika ti original. Awan to ti ore asino apang isukatakken ka. Anya? Promise. Promise, Sarah. Talaga ang makapasurunday jay alalaki, papa. Babaero at talaga. Chikboy at talaga jay anak yun. Mawawatam kadilatan, Sarah. Nataer ngamin jay asawam. Talaga nga ado ti umasidega babae kanukuha na. Aganos ka. Ngamin kat artistahin tinagbalin nga asawam. Nagrigat gayam tinataor ti asawa na. Nagrunanukas ka ni Angelo. Konsumisyon tilakaman. Aganos ka. Sana pala, taas sikat ay kamkabalay na. Isakit na ti anak na. Takas ano, agpadada iti ugali. Nagsumda iti babae. Oh, Sarah, anyat mang panunutam, sweetheart? Awan. Agbababawi ak anakidan na kan ka. Konsumisyon lagayam tilak amak iti denam. Sarah, di ka nagisok-sukat kat. Pagpagustuak lang dagiti umasidag ababay kanya. Anya? Oh, sige. No kayat mo, agkasartan. Tapno saan kanya agdandanag. Adamutan basit niya ornong ta. Agkasartan, Sarah. Oh, di mo kaya ti makikalay sa kanya? Saanan. Agkasarta man kan saan. Parehas laptaray ta. Iso ajak kayatan. Nabannog akon Angelo. Jak kayatan ti agkonsumisyon. Iso nga agsinatalangan. Jak kayat ti agnanayon ang masaksakitan iti sidong mo. Anya? Sinaan na kon, Sarah? Wan. Tapno nawayakan nga agbabae iti ulay mano. Nauma ako ni ti kastoy a sitwasyon. Jak kayatan, Angelo!
Gusto na italiho. Papa, maikawag lang amin itikawanan ni Sarah. Pinanawan na kon. Sikang tumat ngamin. Di ka lagnaknakam. Saanan ang nakaanos ni Sarah? Isabi manawan. Papa. Ngala bayam, mangkita ka niti sa bali a babae dita nga asawam. Agbalbaliw ka ngaminan. Agbaliw ka niho. Angelo, alabilin niya. Sino ka? Siyak ni Aida, tata. Boyfriend ko ni Angelo. Kastaya. Ayan na ka di, iha. Agdigdigos, tata. Lokasta. Si Kati, baro ang nobya ti anak ko. Anya itayang tinagan mo, iha? Aida, tata. Aida, nagamamuan nyo nga'y iti anak ko. Iti text, tata. Anya? Ala, basta maanusam lakit dito ugalit ti anak ko, anya. Tapno amumiha, nagado tinagbali na nobya ti anak ko. No, maanusam yung gali na nasayaan. At ang amin pagka-chickboy nakat. Natural lang ang tikasta, tata. Tanataar ni Angelo. Talaga nga adot agkurso na dakan ko na ababai. Huwag nga ron. Sapay babae, di umasidag kang kuana. Kat dayan jay mo't nga Angelo, naglakang agpabusoy. Tata? Patsyak ngagbaliwan ti anak ko. No, mga sawan. Iso ano anyat desisyon nyo, aramidin nyo. Agkasar kayon. Iti kasta agtalnamet ten ti anak ko. Naitalikan Angelo. Nangikasarakan iti talagang asawam. Agbaliw kan, agtalnakan. Wan, papa. Ngam, jakmay ka rin. Amoyo mo ti pagkapuyak, papa. Ngam agpamilyakan. Kaya't mo ang maulit manan tinapasamakan ka. Pinanawan na ka ti mo ng asawam. Ang mga panawan na kantumat ni Aida, no di ka pala baliw. Ikarigatak ka, papa. Ikarigatak. Para itibuklag to a pamilya. Awan ka di pa jay asawam, Aida? Awan pa'y papa. Narabian manan. Una inday di at tao. Papa, adda babae ti asawa. Rogyan naman nakon. Apay akas tiyay. Adda lang aro din asawa na. Ngam, kaslabaro pa'y lang. Apay, papa. Natangken ti ulo na dya tao. Useless ti panagasawa na. Tay sumot lapta ti aramid na. Panawak la kuman. Ngam masikugak matan. Kasanon tulaangin ti anak ko. No awan mabangunan ng ama. Tiyak kaya tamo pasamak ti kasta, papa. Bayam, bagbaga at tupay maminsan di anak ko. Masikog kagaya man. Dilagnaknakam na dya tao. Saan ka mo't niya suksukat kat Aida? Pagpalpalabasak na iti oras na gadya babae. Diyak seryoso na gadya eh. Awalan ka kit di bain Adan asawam, ngam kaslabaro pa'y lang ti panagukugalim. Aida, maawatan na kumamot Agbaliw kan, tanukas tamlaang. Aramid at matikas iti naramid tim mo na nga inkabbalay mo. Panawan kan. Ay, sana, masikog ka. Di mo ipano ti putot ko. Agbaliw ka nga roden. Diyakon kaya't amadamag ti kadda ti babaim. Sige. Ikarigata kay da. Basta di kay pumampanaw. Tani, masikog ka. Adanton anak ta.
Sige, di magdanag. Madlaw nga day limlimad niyang hilo. Asin gakman. Di ka magdanagan. Aginaya daktap no dilak madlaw. Di ang muna nakaturo nga. Ngam di na lang mo Miss you too, apalpali. honey. Don't Di na maibatan ti Sige cellphone ba, yung na. tibabay ti biyag ko. Basta nagsing-singpat ka, eh. Di nagkisok-sukat ito sa bare, ha? Ayop kang hilo! Yag mo man data cellphone mo! Ayda, di mo alaan dita. Kastoy tirumbang itida ito yung cellphone! Ha? Ni, Ayda, apa yung pirak mo matin sa cellphone ko? Kat! Anyeta! Agungot ka? Nasakit tinakam mo? Gapo iti pa ng dadangal ko iti cellphone mo? Awanan ti pang kontakam iti babaem! Ayop ka! Ulay ka na ya. Talaga di kag naknakam ang hilo! Nailasag mo siguro ti kinababaerom! Pumarang man langin. Papalang! Ang mga nanyabit yung maramit ko ka. Iso, panawan ka kailain. Ang subli ka dito ang hilo! Ang hilo! Ayda, agpanunot ka kumaanay bag. Nabigla ka lang. Isa ka sa tibag bagam. Manjakon, papa. Naumakon. Jakon maanusan ti kinababaero ti asawag. Isa palawag lang. Urayem kumapay, tagsarita kayo na imbag. Masikog ka. Umadanin di panagpas ngay mo. Makamuditan. Mabiyag kumat siguro ti anak ko. Nga uray awan amana. Basta pumanaw akon, papa. Agawid aklangin ije probinsyami. Anak, manol na tawen tinapalabas. Di mo pa nakita punos ti putot mo ni Aida. Diyak matidan masapulan, papa. Ang mga nung nakiasawa kat din iti sabali. Anya ko ma. Awan bibiyang ko. Inaramid na. Diyak mat pinapanaw. Iso ti disnudo apimanaw. Na-pride ka ngamin unay. Di kamot ngamin nagbalbaliw. Awanen ti steady a babae iti biyag mo ita. Agsusukat dagiti manobyam. Ngam awan ti agpaot iti denam. Takas tamat ti ugalim. Nabannog akmatan, papa. Lumakaya kon. Kaslawaan ti pagturturongan ti biyag ko iti kastoy mapaspasamag iti biyag ko. Gapuday ta iti kinatangken ti ulom. Uwen, papa. Pagbababaw yakon ti nararamid ko. Pagbababaw yakon. Nagrigat ti kastoy. Awan ti asawam ang mga sikaso kin iti ano ito, Jay? Papa! Diyos ko, natumpa ni Papa. Kita ko yung ospital. Papa, okay kayo ka din? Na mild stroke kayo, Papa. Kasanungatan. Awan apulos ti kagawaan tayo dito ospital. Excuse me, miss. Pabulod man iti baso, kan mabalin ti dumawat iti hot water yo. Mabalin? Kan tissue maten. Ay na, pasensya ka na. Kalaat nga minto yo may dito ospital. Pasensya kan. Okay lang, Manong. Iturog yung mutin, Manong, ta nakaturog ti pasyenteyo. Kasta ter aramidok no nakaturog mutin ti amak. Nan ano ti amamading? Na-opera ti kidney na, Manong. Jane, anak. Umay ka man. Jane. Apay, amum day di atao. Isulatan ti kasarsaritam diti ospital. Kaamamok lang dito, tatang. Maasyanak lang amin kan kwa na. Dwapay larabi anagam-ammo kami.
Ngam na amin ang tinapalabas ti biyag na. Nakakaasi. Pinanawan gayam ti duwang asawa na. Kat itatalumakayan, kayat nan anasimpati biyag na. Ngam awanin tagsubli kadagiti duwang asawa na. Kayat nakanon tagpakamatay. Anya? O sige tatang, dito'y kayo laang ten nakasarsarita. Ayabandak no adda kasapulan nyo. Agyaman hagta, saan alapad ti diferensya ti tawan tayo ti panangaklon mo kanya, Jean? Agyaman hagta, impay na ka tinamaso kanya. Amok namin, asaan ako naglagang iti danam, Angelo. Ada ngamin nagbalin anobyo kiti, ngam lino ko naklaan, insukat nak iti sabali a babae. Amok ka saan ang nagparikot kan ka, isungin naklon ka. Ikarit. Aklonat. Nagbalinak a babaero idikob ubinga. Ngam ita, saanan? Saanan ang mapasamak dagiti nararamid ko? Kaya't makunak ka nagasatak. Taadapay lang mangayat kanyak, nga oray lumakaya kon. Kaya't ubing pa'y tinatumpongak. Sapay kuma, tawan to ti pagbabawyak ang nangaklon kan ka, Angelo. Sapay la kuma. Wen, di kagdanag. Agbalin ka anaragsak iti sidong ko. Saan ang nagbayag, inyawid ko ni Jean ijibalay, Mr. Lonely. Kayat kun nga ikalay sa ni Jean, isa madaman ti panangas asikasok, iti panakawaswasen ti kalay sami idi kan ni Aida. Nagbalbaliw akon. Awanan ti sapulak ita ka ni Jean. Ubing ken napintas. Iso nga aramidak mat ti amin nakabaalak amang paragsak ken kuana. Babaen ti panagsimsimpat ko. Numalaglagip ko tinararamin ko'y tinapalabas. Agwing-wingiwingak.